Bismillah, бүгін соңғы сабақ. Осы кітаптың соңында сосын практикалық сабақтар бар. Жаңа өткен исм истифхамдардың барлығына харф истифхам және исм истифхам бәріне иғраб жасай аласыздар, қарай аласыздар. Енді бүгінгі сабағымыз иғрабу за ал-вақиату бa'да man ва ма al-istifhamiyatayn. Яғни man және ma сөзінен кейін келетін заның иғрабын өтеміз. Яғни man за ما ذا деп келеді ғой. Сол заның иғрабын жасаймыз. Такуну за исм ишаратин ау исм маусулин. Яғни за ман және мадан кейін келетін за ол исм ишара, яғни бұл, хадихи, хада, бұл деген мағынада келуі мүмкін. Немесе ау исм маусул, немесе маусул. Аллази, яғни әлгі деген мағына, который деген мағынада келеді. Ат-тамйизу байнахума, енді оның араларын қалай ажыратамыз? Қайсы исм ишара, қайсы исм маусулы деген кезде келесідей. Бірінші исм ишараны алатын болсақ, такуну за ишариятан ида жаа бa'даха исм муфрад, ай лейса жумла вала шибх жумла. Яғни егерде мән және мәден кейін за келеді, ал задан кейін исм муфрад келеді. Яғни сөйлем келмейді, жумлат фи'лия және жумлат исмия келмейді. Және шибх жумлада емес, зарф және жар ва мажрур емес, тек жай ғана есім келетін болса, онда ол біздерде исм ишара болады. Бұл деген сөз. Мән, за, немесе мада Мухаммад дейтін болсақ, мада Мухаммад, мада ал-бейту, мән, за, содан кейін исм муфрад келетін болса, онда ол исм ишара болады. Ва якуну исман захиран ау исм маусул. Яғни ол исм захиран ау исм маусул. Яғни задан кейін келетін сөз исм захир болады, немесе исм маусул. Яғни заның исм ишара ма задан кейін аллази де, яғни исм маусулы да келуі мүмкін. Түсінікті ма? Яғни осы исм захир немесе исм маусул келеді. ذلك لأن الاسم المفرد يصلح أن يشار إليه ولا يصلح أن يكون صلة موصول. өйткені исм муфрад, яғни задан кейін келетін сөз исм муфрад, жай ғана, жалғыз ғана сөз. Оған ишарат жасай аламыз, яғни бұл, анау деп ишара қыла аламыз. Бірақ ол сылат маусул бола алмайды, өйткені ол сөйлем болу керек, немесе шибх жумла болу керек. Яғни аллази деген кейін келетін сылат маусул бола алмайды. Түсінікті? Оған ишара қылып ишара аламыз. Демек ол ишара болады. За. Бірінші жағдайында, қалай ажырататынымыз. Екінші жағдайда وتكون ذا موصولة إذا جاء بعدها جملة أو شبه جملة لأن الجملة أو شبه الجملة لا يصلح أن يشار إليهما ولكن يصلح أن يكون صلة موصول. ذا الموصولة айтатын болсақ, ذا موصول إذا جاء بعدها الجملة, яғни ذадан кейін ما ذا, содан кейін сөйлем келетін болса, جملة فعلية немесе اسمية немесе شبه جملة, яғни немесе шибх жумла, яғни зарф немесе аль-жар ва аль-мажрур. Өйткені біз сөйлемге ишарат жасай алмаймыз дейді. Бірақ олар сылат маусул бола алады. Түсінікті ғой біріншісі. Енді иғраб жасаймыз. Яғни исм ишара мен исм маусулыны қалай ажыратамыз? Заның. Енді иғрабтары келетін болсақ, иғрабу за ал-ишария ал-вақиату бa'да ма ва ман al-istifhamiyya. Яғни задан кейін, яғни за, ма және мән сұрау есімдіктерінен кейінгі иғрабы қалай болады дейтін болсақ, келесідей наху мән зар-ражулу ат-тақдиру мән хадар-ражулу. Түсінесіз ба? Задан кейін неге біз исм ишара деп айтамыз? Өйткені ар-ражулу біздерде исм захир ол сөйлем емес, және шибх жумлада емес, шибх жумлада емес, исм захир мән зар-ражулу, яғни ат-тақдиру мән хадар-ражулу. Дәл солай мәдәл амалу, яғни التقدير ما هذا العمل إشارية. تنقطع من ذا الذي قابلته. تنقطع بزايد تقول ذا دنجين اسم ظاهرة اسم موصول جدا. من هذا دين يعني التقدير من هذا الذي قابلته. بص ينقرص على دمكم ماذا الذي كتبته، يعني التقدير ما هذا الذي كتبته. تنقطع ما جن ما دنجين زايلت ودنجين اسم ظاهر الرجل العمل دين سكن له. نمسي اسم موصول الذي келіп тұр. Түсінікті? Содан кейін ол сондықтан исм ишара болады. Ал иғрабтарына келетін болсақ, яғни төрт сөйлемнің иғрабтарына, біріншісінде نعرب من وما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا. Біріншісінде من هذا الرجل, яғни ол мубтада болады. Мубтада. Оның алдындағы несін өткен болатымыз ғой, мән және уама. Ол дәл осы қағидалар тек қайталаймыз. ونعرب ذا الإشارية اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع خبر. Yani ذا إشارية, мысалы қараңыздар, мән зар рожулу,
madal amalu degan кезде man bizlarda mubtada, man және ma mubtada bo'ladi, ya'ni mabni ala sukun fi mahall raf'i mubtada. Odan keyin keladi va ism ishara mabni ala sukun fi mahall raf'i xabar bo'lib i'rob qilinadi. Tushunibmi? Kelasi va nu'ribu ma ba'da zal ishariyya badalan marfu'an aw fi mahall raf'i. Ya'ni vadan keyin keladi so'z. Ya'ni misol man zal rajulu madal amalu, ya'ni ar-rajulu және al-amalu uning i'robi qalay bo'ladi? Ol badal bo'ladi. Badal ya'ni zaga yeret. Misalda bizlarda bu yerda xabar bo'ldi, marfu bo'ldi. Demak, odan keyin so'z badal bo'lib marfu bo'ladi. Nemisi fi mahall raf'a bo'ladi, agarda mabni bo'ladigan bo'lsa. Tushunibdi? Wal jumlatu allati ba'da ism mawsul silat mawsul la mahalla laha min al-i'rab. Al najrda misol mallazi katabtahu ma bizlarda mubtada, za ism ishara bizlarda xabar, allazi bizlarda ism mawsul. Tushunibdi? O bizlarda badal bo'ladi. Zaga badal marfu bo'ladi. Endi marfuqa badal bo'lib turadi. So'ng katabtahu degan so'ylem bizlarda silat mawsul la mahalla lahu min al-i'rab, ya'ni ism mawsuldan kelgan so'ylem silat mawsul la mahalla laha min al-i'rab deydi. Tushunibdi? Ishariyadan bilan i'rob jasadik. Endi mawsula. I'rob za al-mawsula al-waqi'atu ba'da ma wa man al-istifhamiyya. Takunu za ya'ni mawsula, za mawsulana. Man dan ma dan kelgan ذا الموصولة تكون ذا اسما موصولا إذا جاءت بعدها جملة أو شبه جملة. يعني ودان كين ذا دان كين سولم قلت موسى طلق نيمسي شبه جملة، يعني ظرف نيمسي الجار والمجرور. ماذا فعلت؟ التقدير ما الذي فعلت؟ ماذا في الحقيبة؟ التقدير ما الذي في الحقيبة، يعني الذي ما نصنع بجرده موصولة. من ذا خرج؟ التقدير من الذي خرج. من ذا وراءك؟ التقدير من الذي وراءك. Şimdi ardında hakkım. Şimdi o söylemleri i'rab taytın bulamiz. Tu'rabu man ve ma ism istifham mabni ala sukun fi mahall raf' mubtada. O mubtada bo'lib qolaveradi. Ve nu'ribu za al-mawsula. Ism mawsul mabni ala sukun fi mahall raf' xabar. Yani xabar bo'ladi. Ma bizda mubtada, za ism mawsul bo'ladi o'zi. O'tgan odan keyin so'lem kelib turadi. Nemisi shibh jumla kelib tur. Za bizda ism mawsul mabni ala sukun fi mahall raf' xabar bo'ladi. Odan keyin so'lem صلة موصول لا محل لها من الإعراب. كليس والجملة أو شبه الجملة بعد ذا صلة موصول لا محل لها من الإعراب. جاءنا نايت قندي يعني ذا دنجين كليت سوليم صلة موصول ولد لا محل لها من الإعراب. وسمين سابقت عيق تايمز صندة تطبيقات يعني براكتيكا var. Bu can barlıq yesimlerge yani harflara adavat istifham yani sırav kurallarına i'rab jasalat. Ona qarab alasızlar. Osman ayaqtıldı.